Welcome to part 2 of discussion esinayo namhlanje AMANONO UMNONO. Alright Mkhulu, ngokuphazima nje before kwesisikhathi, the last question that I asked, bagezwa kanjani abantwana abangasekho, uba aphiza kanjani, uba reassure kanjani as umzali ukuthi bayathandwa ukuze bangakwazi ukuthi bacindezele laba abaphilayo. How do you communicate with them and how do you acknowledge them, i-existence yabo ukuthi nabo ngokomoya bayakhula and bayaphila? Okay, la yenzeka kanjani lento pho. If usikhuluma nje ngomntwana oyi-termination, angithi mesikhuluma nge-termination igezwa in a different way. Okay. Angithi okokuqala khosi into oyenzile, angithi ukuthi lo mntwana kumele kuze kube lesimo okuyiso umterminating. Angithi lo mntwana angeke lo mntwana agezeke if uzomgeza nje ngokujwayelekile. Okay. Angithi okokuqala kumele uqale ucele uxolo. Yes. Angithi komkhulu. Angithi ukuthi iphutha lakho uyalibona olenzile. Yini ireason yokuthi wenze leyo? Okay. Angithi komkhulu ucela ini intethelele. Angithi and number 2 bese ke lo mntwana umetha igama. Mometha igama nakuye futhi uyaxoxa naye. Qala before uzomgeza. Angithi usesikhathi abanye bayathunyelwe umpambano ndlela. Umntwana manje njalo somlanda kuphi ngaphandle ngoba akekho angithi ekhaya noma entabeni noma kushuthi la umlaphi uzothi mekalalela ukuthi ungakuphi imimoya yakhe ngoba ngeke ngichaze mina ukuthi ngibageza kanjani. Mina ngibeka nje ihluku angithi yokuthi ngithinta phezulu uyikha phezulu exactly angithi ofuna kungene nelazi. Angithi nakho so before uzomgeza umntwana njalo and then umetha igama angithi so icelile nakuye futhi ucela ini intethelele angithi and then kube khona mina into engithi abayiphathe umntwana angimgezi ngeimpahla abanye babageza ngeimpahla wena usiko lempande yabo negodlo zabo angeke ngixeke nami ngisebenza ngokwesigodlo sasekhaya ngokufundiswe kona ekhaya mina ke angigezi ngeimpahla kunendwangu emhlophe inyaye ngicela angithi ezokwazi ayidonsele umntwana and then okwesibili kumele umzali lo mntwana angithi kumele umzali lo mntwana umgone angithi yasondele eduze kwakho uzokwazi ucommunicate naye ispirit salo yomntwana angithi ngokwesiko lakhona esothi mesifika simgeza bese ngokuchazela senze 1 no 2 no 3 kodwa khona lo kumele siqale sikwenze ngokukhuleka angithi manje sesixoxa ispirit angithi ngoba ukukhumbula ukuthi mesigeza umuntu ongasekho suke senza sihlambulula ispirit ukuthi singazi in a bad way kithi but size in a good way. Manje kumele sithole indlela yokuxhumana nazo angithi musoqeda ukulokhuza sokusiqeda ukwenza zonke lezi zinto socele noxolo wametha negama wambiza wamgona wamzala wamgona lo mntwana usiyaxoxa naye ukuthi manje njengoba sesihamba siyahamba siyamanzini manje siyogeza angithi ngila sokufuneka khona ukuthi ngiyofuneka inyongo manje yokumgeza and beyond thing in mind ukuthi angeke asondele ayi1. Yes. Akuvamisanga ukuthi asondele ayi1. Wena ungageza ingane yakho uthi ugeza ingane yakho kanti odadewena amakhazini umama khona abashona nalabo bayasondela bayahlambuluka. Ngithi mekangena lo ageza nabo bayagezeka yes kuba namakhandlela afunwayo kunelati elenziwayo eduze komfula angithi omoqeda bese kusokhommunicate naye futhi ukuthi mesiqeda la siyahamba manje siyakuphi ekhaya angithi uma usuhamba nayo nalawo makhandlela nalezo zinto engizothi uhambe nazo uyakini straight kini emsamo la oyobeka khona noma indaweni yakho okuyikhona lelo zolibeka angithi mosofika lapha na soxoxa naye ula somchazela ukuthi mangabe unabanye abantwana abakhona uyababiza usho ukuthi am-introduce kulabantwana ngithi ukuthi la ekhaya wena sibani kusekhaya kusemzini ngabani njengoba ula ekhaya ngokuqoqele kanje phe kusibonga isinje kunodadewenu sibani nobani
understand lento unabo abantwana bakho uyabasondeza la ukuthi bakwazi ukuthi bajwayelane bakhonekthana ngokwespirit angithi azi ukuthi naye agezeke noma sekafika azi ukuthi nginodade wethu lapha yana nginomfowethu azokwazi ukubalekelela mangabe unenkinga. Okay Mkhulu, usase lapho bengicela ukubuza khona into engifuna ukuya understand. Mangabe kwenzakala ukuthi maybe ngayenze abortion ngisase intombi ngashada angishadanga nobaba wakalo senginomuzi wami ke manje ngishadile kuhamba hambe kubuzeke ukuthi kunenkinga kuchazwe ukuthi kukhona umntwana ongagezwanga mase ngimgeza umntwana lo mase ngibuye ekhaya am I allowed ukuthi ngimfake ekhaya la ngishadele khona? No gogo la kuzophambana khona ngoba usually if uthole umntwana ungathi usually if uthole umntwana ongakashadi lo mntwana umtholele ekhaya usho ukuthi angithi mesigeza ispirit soke sisifaka kuphe kwesibongo kule yamsamo njengoba sikhulumile ngomsamo eqaleni sikhuluma ngesibongo sikhuluma ngeziko ngefoundation angithi ukuthi isibongo manje omgeza ngaso umgeza ngesibongo sakini ayisasemzini angithi noma ungamhlenza kodwa umintroduce phe kwisimo sabantu bakini hayi bangapha emzini because laba basemzini abamazi akusowakhona uyohlala kugogo ekhaya. Okay, miscarriage yona igezwa kanjani? Nayo imiscarriage because ayiphutha angithi lelo into eyenzakale ungazi angithi nakhona uyamzala lo mntwana icishe ifane naleyo qala but leyo ukuthi manje akusiyinto oyenzile awucela ushwele but uyabika angithi uyashisa impepho ukubibe ukuthi sizogeza umntwana onje ngesimo esinje angithi ahlanjululwe agezwe but naye omupha igama. Nayo muphi igama naye futhi yamzala kube nalendwangu engizokutshela ukuthi uyibamba kanjani yenzane ukuthi le spirit sikwazi ukuhlala phe kwakho nayo umgeza njengalo exactly. And then lo ozelwe angazange aphile nalo ophilile washona emncane bagezwa ngendlela eyi-1 ngoba i-stillborn sinokungcwatshwa ngithi naso singcwatshwe like i-funeral so labo bobabili bagezwa kuphi? Labo wona gogo ukuthi labo kuyaye kube critical ngisho ngizothini kube tricky cause okumele sithi mesihlola sibheke ukuthi lo mntwana uzalwe nemimoya. Okay. Yeah, understand. Noma umntwana bekenganayo imimoya. Yabona kuba kabili. Angithi ngoba umntwana ukhumbule ufika nezidalwa zakhe angithi manje kumele sibheke ngoba khona abantu abanokufika la bathi abantwana abagezile kanti abagezekanga yabona abantwana abanemimoya manje umntwana onemimoya umgeza ngokwendlela yemimoya angithi ngoba labo bantwana ifuzelwe angithi la ekhaya wawa still born ezusho kaphuma ibhokisi wayencwatshwa usually mokuya vele kumele kugezwe la ekhaya ngokwesiko lakini angithi kwenziwe yonke into ibe right uthola ukuthi omunye akagezeki kanti umntwana bekahamba nemimoya manje kumele kugezwe nale mimoya yakhe uzizokwazi ukuthi nemimoya yakhe ingasali endleleni ikwazi ukuthi ihlangane manje mebazomgeza kugezwa nje umuntu nje angeke asagezeke uzohamba lokho abuyahluka ahamba abuyahluka umntwana unjalo ukuthi mekageza kube neladi elakhona nakhona kumele kuqale kuphi emfuleni agezwe emfuleni umama ngithi umntwana aphahle leyo mimoya emfuleni kucelwe nakomkhulu kugezwe kubuye nalawo makhandlela naleyo mimoya kungena endlini bese kusoqhutshwa kusiko la ekhaya lasekhaya kugezwa manje imimoya leyahamba nayo ngoba kuyahluka lapho nalo okhulile angithi nalo okhulile kwaba neaccident ingozi angithi wandlula nakumele kubhekwe manje kwisimo sakhe kusiphiwo sakhe ukuthi bekame kanjani ledlozi limbethe idlozi belinjani angithi ngoba kokunye uthola ukuthi usisikhathi umntwana utheme kandlule emhlabeni ngoba kuyayenzeka wena gogo indaba yomntwana i-trick I understand yenze ukuthi umntwana bekakhula ezingishilo ukuthi khona umntwana ozojikiswa isiko endleleni ukuthi yabangwa idala bese kusogcina manje abomkhulu bathi asimrecall back I understand kanti bese kafikile manje lo mntwana kumele kubhekwe manje ukuthi ikhosi ukuthi azandlule yini kuqala angithi kubhekwe manje pheke isimo semimoya ahamba nayo if kumntwana bekabangwa angithi edalweni kumele kulungiswe leyo nto khosi bomgezo zomgezelaphi ngoba manje ngapha khabo baba uyabangwa khabo mama uyabangwa
uyayibona manje sokumele uthole indlela ukuthi uthole umelaphi manje akwazi ukufunela le spirit ukuthi manje akwazi ukusidirector ukuthi siyakupha akwazi ukumlamulela aqala imibango azokwazi ukuthi agezeke ngoba indaba ogeza umntwana ijulile ukulalela ukuthi yini ngoba phela njengoba sizala ngendlela engafani. Okay, hayi waze wajula ke lapho bengayazi ke le ukuthi hey hayi bengayazi le. Manje Mkhulu umuntu onomoya onobizo ebantwaneni bomoya mangabe njengoba bochazile ku part 1 ukuthi umuntu uyambathwa imimoya yamanono based obviously on ugogo ohamba nabantwana. Amaphupho akhombisa ukuthi wena as a person umuntu osendleleni yokuhila or initiation or spirituality nje as a whole. Ubona kanjani ukuthi lawa akhombisa ukuthi vele nginamanono? Ngizoqala emaphupheni. Kwesimo somuntu ongazange ageza abantwana. Okay. Ongazange ayihlambulula imimoya yabantwana. Umuntu njalo esikhathini esiningi uyayithi mekalele aphuphe mhlawumbe umntwana uyakhala athi ahamba istratini athola umntwana esigangeni uyakhala angithi lokho shows ukuthi kunomntwana ophophoma angazange amqoqa angithi ngosinye isikhathi kuba umntwana kube umuntu ozophupha tete umntwana angithi athi phupha tete umntwana kancane lokho phupha tete umntwana lokho phupha tete umntwana angithi lokho kuyasho ukuthi kunomntwana kumele ngabe wambeleka angithi kodwa manje wandlula manje loyo mntwana azange azamgeza lokho ahloshwa ilawo maphupho anjalo angithi omunye mase kayihlambululile thingithi mhlambe njengoba uthi uzelwe nale mimoya angithi uzohlushwa naye imimoya yabantwana angithi kusesikhathi uzophupha ogogo amupha umntwana angithi aphupha umntwana omncane athi mekamthatha lo mntwana asase kuye ngiyaxoxa akhuluma sasemncane angithi uzohlushwa amaphupho abantwana. So manje umuntu mekaphupha abantwana kumele kubhekeke ukuthi labantwana abaphuphayo baza ngayiphi way phi kwakhe into enjengaleyo. Hayi ngiyazwakala ke Mkhulu. And then umuntu uyabuswa amanono? Cha. Ngoba abantu nokuzwa hey mina ngibuswa amanono. Ikhona into enjalo? Njengoba ngisho gogo ukuthi lana abantu siyabadukisa. Sikhuluma izinto esicabanga noma into oyizwe undlula nesitimela. Bese ke naso uyayithatha lebeka kuwo imimoya yamanona ngeke ibusa kodwa ingakumbatha ukuthi izokusebenzisa but ukuthi kuphathe kubusa ngeke ibuse. Kuhle kama kunjalo ngoba hey ukhona abanye abantu uthi mawuhamba la endleleni uzwe athi hey mina ngiclean mina ngifuna into engcolile mina ngibuswa amanono. And then bengicela ukubuza in terms we connection mangabe unale mimoya le ekumbethe yamanono i-connection yabo nayo is it uyenza kanjani when you need to connect nabo spiritually? Do you connect with ugogo lo ohamba nabo or can you connect with them directly? Ushuthi lapho nagogo into enzakalayo okoqala nje umuntu omele uconnect naye yilo muntu ohamba naye because ukhanda ukuthi umjabu uconnect nabantwana uwe manje ozoconnectisa naye angithi if logogo umhlambululile umhlenza wabathini angithi most cases abantu bakhona futhi laba abathi mebathandaza afikelwe yinyembezi angithi akhali angithi most cases abantu abanjalo abathanda amasweet angithi most cases abantu abanjalo uzombona ngani loyo mntwana loyo muntu loyo umqondo wakhe nayo nokuba mfishane adlale njengabantwana you understand and ngoba umuntu othandwa abantwana naye athanda abantwana yilo muntu lo ohamba naloyo mimoya leyo but ukuza connectana kumele ecala ehlambuluke lokho and then mase ke sebayasondela labantwana so i connection yabo idalwa uye manje nalogogo nalabantwana bayamfundisa indlela indlela ukuthi siconnecta kanje nawe ngoba ngeke siconnecte ngendlela efanayo ngamadlozi ethu ngoba asifani but kune way yokuthi uconnecte nawe. Okay, bosochazile ukuthi adonswa nama sweet angithi isimo sabo badonseka ngaloko bajabuliswa nayi lokho. Now is it true ukuthi mangabe umuntu wamanono like ukungcola bayaye bathi umuntu onamanono anokungcola i paraffin ne oil
yazi lapho wena gogo ake sihlukanise. Ake singahlanganisi. Njengoba ngisho ngithi abantu bathola ama-information ongewona kodwa cishe afana ukuthi angayona but bangawa understand. Kukhona ukuthi umbatho umuntu bekayithanda uzobeka ngaleyo ndlela bekwedlozike idlozi lalingazwani nokungcola angithi ngombethwe loyo muntu lo vele nawe angeke ufune ukungcola ishobolo umbethwe ishobolo hayi ukuthi abantwana abakwenza ukuthi wenze leyo nto leyo because kumele si understand mesikhuluma ngomnono sikhuluma ngane yebo ngomuntu oclean but in which way I understand leyo nto leyo engako ngithi manje ake sihlukanise ukuthi mozothi wena uclean ubuswa abanono abantwana angeke bakubuse ngoba abantwana kumele bagade understand because angeke wena njengoba ngabe ukhuluma uyohlala nabantwana be-primary ukhuluma into ejulile angithi understand but usuke loyo ubuswa umuntu wayeyishobolo umuntu wayeyithanda ngithi umuntu wayeyiclean ngoba legama lomnono lihambe bese kuselangena nasesintwini angithi uze kuthiwa lo muntu uyinono yabona khulunywa ngomuntu oyithandayo not ukuthi manje sokhulunywa ngeingane lezi sokuyigama angithi eselikhuluma ukuthi hayi wena uyinono futhi uclean manje sokumbethwe lelo shobolo lelo elingazwani nokungcola. Okay yamkhulu ngiyakuzwa ke ngicela ukubuza something la mangabe umuntu umuntu ne onganabo ngizoyibeka kanjani umuntu ongekho spiritually inclined onamanono ngithi ayithola miscarriage or i-abortion or whatever loyo muntu loyo uyakhona ukuthi ageze direct umntana uzothathwa umuphi ugogo ngahle uthola ukuthi kuba bazenzi lezo zinto akhobo gogo abahlambulukile you understand yakhe ngokomsamo nje wakubo. I'm just talking about an ordinary woman onganazi izinto zomoya ongazazi izinto zomoya that is not exposed to izinto zomoya but kwenzakala ukuthi abe ne this miscarriage or this abortion and now it requires ukuthi ahamba yogeza lemimoya ngoba manje lemimoya mayigezwa ngithi kumenyezwa nalesalukazi ukuthi size phela sizokwamukela umoya ozowela. So now how do you do that like kwenzakala kanjani njengomuntu onceda abantu ukuthi manje utholakala unaleso simo leso sokuthi ekhaya kubo umsamo nje kuyabheda konke kuyabheda akho umuntu ogezwayo abayazi yonke leyo nto leyo but now yena uhlolile ufuna ukulungisa lokho. How do you deal with such? Gogo kuyashulwa la kuyalalela. Firstly ngiqale la ezisabantu abamnyama akekho umuntu onganadlozi. And akekho umuntu ongana spiritual guidance. Yes. So njengoba siphila la emhlabeni sinabo gogo sinabo mkhulu regardless ukuthi wena awuhambi ngalendlela angithi ukuthi idlozi elogogo likhona njengoba wona ugogo nomkhulu nokhokho wayephila angithi so leyo muntu mekeza kanjalo sokufuneka manje ukuthi wena le spirit uthi molalela ubheke ukuthi usidirector kuphi angithi komu kusiphi salukwazi naye loyo muntu before ngoba leyo nto iyahlupha ukuthi kaye kufike umuntu ukhaleke ngaleso simo so uthi kunomntana ukhala abanye izazi abahluphe nasendlebeni athi mengalela azomntana ekhaya angithi aphuma aqalaza athi hayi man kunomntwana lokhalayo kanti khala lo mntana lo owaphophoma angithi ngoba amanye amasayini nawo lokho kumele bawabheke ngoba nokuthi molela uzekhala umntwana lokufunda hayi man umntana ukhala kakhulu kanti lo mntana ukhala kuphi endlebeni zawo angithi manje mokunjalo before sizocleansa ngoba mina before ngicleansa umuntu ngiqale ngihlole angithi then mangihlola ngiyabheka manje ukuthi okay ukuze ngicleanse lo muntu ukuze lento iyenzeke kumele ngiqale kuphi thothi mengibheka nomsamo kuba bese kusengithi gogo yazini le angeke iziyenzeke umntana angeke azagezeke kumele siqale silungise lapha abantu bakini umsamo bakini eqala nakhona mesikhuluma ngomsamo ngisasho ukuthi manje sizoya ekhaya silungisa lo msamo kuwe nalabantu ohamba nabo so that uthi sokwazi mesigeza lo mntwana akwazi ukwamukeleka angene sibongweni ugezwa ngaleyo ndlela uthi maqale kwagezwa manje lezalukwazi ezingazange zageza kulungise lawo maphutha sesiyakwazi manje ukuthi naye umntwana simgeze akwazi hayi lapha because if idlozi lakubo nalabo gogo bakhe or idlozi lakubo laphendula or linjani akunamsamo ekhaya nalo noma simgeza angeke azagezeke
manje kumele sibheke qala u1 ukuthi kumele siqale kuphi ukuze lo moya ukwazi ukuthi ugezeke sikwazi ukuthi siudirect ukuthi uya kuphi. Hayi ngiyabonga mkhulu ke ngaloko. Ngihlala ngisho ukuthi into neyixazululo ngiyayithanda. Nakho kokunye. Sengiyenzileke ngimgezileke unana laphayana, ngenzile iladi lapha emanzini, ngishadile, wangaphandle umntwana kusowaka emshadweni, ikhaya alisekho engangikhulele kulo. O ukhona umalume oyibhoqolo lapho ngasafuna ukuthi usingene. So ngimbuyisa kanjani manje mina umntwana sengimgezile? Yazi ngizoqala ngibeke kanje lento ukuthi abantu abangale ne ngokomoya bayajabula ukubizwa. Yes. Angithi bayajabula uku-acknowledge. Yes. Understand. Usemshadweni ekhaya selfile but into okumele uyenze okokuqala wena kumele ube neqiniso ebantwaneni bakho. Number 1 ube neqiniso kumuntu wakho endodeni yakho ukuthi nginomntwana owaphophoma lo mntwana igama lakhe ubani. Understand. Nabo abantwana abakhule bazi ukuthi sinobhuti esinosisi owaphophoma. Understand. The minute azwa igama lakhe uyajabula because umuntu olandela wena vele la ukhona uzoza ngokomoya. Angithi and then whatever oyenzayo, if yenza umsebenzi wenzani nama birthday yalapho uyam-include nayo uyamemeza ukuthi mangabe umntwana sibanibani sizoyenza ukuthi nokuthi angithi noma umuntu akubiza nabantwana abayingakho ukuthi amangabe bayi-3 nabantwana abayi-4 oyi-1 wandlula angithi uyakujabulela lokho uyakwazi ukuthi accommodate-ke la khona into nje ezodala inkinga ukuthi mozomvala angithi ungammemezi angithi mozomvala ungammemezi kula uzoqala khona-ke inkinga. Okay mkhulu, umntwana lona ne uthola ukuthi manje nakho ke sesenzile iladi lapha ekhaya. Ngiyakhona ukuthi ezumama umzali walomntwana ngikhulume naye emsamo. Ngenze njani mangikhuluma naye? Ngishisa impepho, ngayita amakhandlela, ngimbiza ngendlela enjani ukuthi uthola ukuthi namhlanje ngizizwe ngathi ngimkhumbulile ngifuna ukukhuluma naye ezumama wakhe. And sometimes uthola ukuthi maybe nabo dad babo nabafowabo bathi hey namhlanje sifuna ukuyoxoxa naye. Kwenziwa kanjani? How do you go about doing that? No gogo angithi sokuyispirit esesihlambulukile. Angizophuqa phansi ulayite ikhandlela elimhlophe noma elipinki. Angithi ushisa impepho ukhuluma umbize ngegama sibanibani yimo mama apho sibanibani nawe udadewenu nobani uyakhuluma as usual ezomoya uyakhuluma nje noma yini kuyofisa ukukhuluma and enye into futhi into okumele si-understand ukuthi if wenzela laba naye kumele umbize thingithi mhlambe angithi inhlezi kuyadliwa lapha ekhaya if ukhona ukuyemsamo umsebenzi naye uyamfakela iplate yakhe lapha yana emsamo uthi asibanibani nawe nawo kwabo angithi ushuthi yonke into oyenzayo uyenza nawe uyibika ngakhona ngoba sokuyispirit esihlambulukile sokumntwana osoyidlozi manje lala ekhaya and enye into sesikhathi futhi imimoya enjalo ayidingi nokuthi uzoshisa impepho uhleli nje la uhleli khona kwazi ukujula ummemezo xoxa nje naye uzofika xoxa naye ngoba uzofika uzozizwa soba tense manje soba njani usuke sofike leyo mimoya leyo. Okay, ayimkhulu. I think wakhaverile ama questions wamanono. So enkulumeni yakho njengoba uqeda ukungiphendula upink and white yamakhandlela. Yes. Akhona amanye but bazofuna nabo ukuthi emoyeni yabo kuza kanjani but kakhulu siyayisebenzisa upink sisayisebenzisa upink emoyeni yabantwana. All right, ke namhlanje ke sifundile ngamanono. Sifundile ukuthi akekho umuntu obuswa amanono. Akekho umuntu oshaya igobongo lenono. Akukho umuntu othwasela amanono. Amanono amanye kuba into yokuthi umuntu uba nawo ngokomoya makaphiwe. Amanye amanono yizizwe zaphophoma ekhaya. Noma nami ngingakaze ngibe naso isisu kodwa I can inherit amanono wabantu besifazane basefamilini including umama wami. Mase sirapha ke mkhulu sesivala. Ngicela ukuthi uphilise abantu bomoya. Ukuthi mangabe unama signs wamanono
yini into okumele ukuthi ube on the lookout for sengikhuluma manje ngabantu bomoya abazophilisa abantu. What is it that you have to be on the lookout for? If probably you have been told ukuthi unawo lama spirit lawo wamanono ukuze angaphulukani nawe angaphunyuki kuwe achifte kuwe, what are the do's and don'ts that you need to ukuthi uwayenze as a person oseke nale mimoya and seke igezile? Engizoqala la ukubeka ebantwaneni bomoya. Okokuqala if usutsheliwe ngaleyo mimoya ukuthi unawo wayewitnessa nawo wayewitnessa ngithi nawe ukuthi ikhona wayibona ukuthi yaphila phela isimo somzimba wakho yafika nasemaphupheni phela isimo sakho. Okokuqala okumele ukwazi ukuthi akumelanga uthwase. Okay. Into asenawufuneka. Number 2 okumele ukwazi ukuthi akumelanga ukuthi uyogcajwa. Yes. Angithi because imimoya ezosho ukuthi amanono imimoya eclean imithi emiba ifuneka emzimbeni wakho. Angithi so kumele uthole umuntu o-understanda le mimoya azokwazi ukuthi ak-understandise yona le mimoya understanda kuzilonge leyo mimoya. And okunye futhi mosonjalo so kumele uthole indaba zane zomsamo ukuthi clean umsamo ube clean. Number 3 engizokubeka nje roughly umuntu naleyo mimoya umuntu omoya emsamo wakho akumelanga ama-sweet ashort. Kumele uhlale unama-sweet uhlale unama-cold drink ahleli lapha emsamo. Angithi amele yona le mimoya leyo. All right, hayi siyabonga Mkhulu. I topic ya next week unayo?